Nijang Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi long soluk sodak atomon kejap thu. Nithomang bong pen KSA tirikam chun bang ram sing timung pen Arya Sanghwa thum kachewang thu je phan KSA tirikam amai phu Jamson timung kachuningri. Lang chetok lang sonalong Halloween atum ke lang dam pen ning kacheparong pon. Ingnam piang nar nohor solalong to dampak si mohesterona hem kaphalang nutikang. Aprang si birta kilang rado anaphan kardom pajelo kardom non birta than je bang sami ujang terang pi non arju iktha birtang tompe. Nijang Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi long lialam kia putha ko ananing kan pen lo ne piniar nianta judun e plengun i. Hon the meme Meghalaya chomang atum Karbi Anglong arlo nang luchok si Karbi arong kateng kheng da batai dulu. La swajok pen Karbi aradatum ahoi long ke do arniwang ta kaphere okchun pranasong si donang lo. Ontha thaksi Nijang Karbi Anglong jirikindeng police station e parlo khirmia rong ke damtang pai ni phai thom kebra isiar ni arnigang sampor phai trok sia por malom honthe mimi Meghalaya chomang atum SGB khorsing milikarit amendu ahem me kai pichok si hokbai pachiplang derlo. La so mendu ahem me ke choponalong chutun chodanga phule phukok pe ari penching lok angton me chopon laplo. Lapen SGB khorsing miligatum kachu kachu sompon tang hanso anta phurpi at si phalang notikang etlo. Meghalaya chomang atumpe Nijang Karbi Anglong khirmia rong anta Meghalaya chomang along lilangpu kachipu verajok honthe meme Meghalaya chomang atum khirmia rong to dampak si batai kateng khengdam ta dulu. Karbi Anglong MP MLA CM EMMC lapen Karbi Anglong arat ke do anta Nijang Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi kacerai kom dun pen ahoi along ke do Karbi arat atuma phan anta kerai kom dun jia phan si ahoi along ke do arat atum pen tuning report. Mukoilum pen Mil Gibson Tokbi Karbi long ria birta. Oke, dak nelitum khirmi kidu arong aradatum ipo kacitong tuwe hetta ladak baye trok simalom la nelituma rong sorkari gambura mandu setane alangli tum la cumang kortia tum jibon nelitum kitin pen ate nelitum aphan la cumang tum apong la bang solong le din nang pisung bo la si nelitum ta dakido khirmi arat mate Karbi Anglong abordar pusita me nelitum la dak pen ke kilometer phri pho bagdolang Karbi Anglong abordar bang la si sita me ladak Meghalaya sor ke apong ta kachauri bate kati bohong ya phan apong nelitum phan nang ribo Zaman ini itu bang kang samri nang ing samjin nang iku pensine tungge kucicak bo kita me bang Meghalaya sor dake Meghalaya kusila tungge cipu bor ida se Karbi Anglong gitu ding tum nang lang duna sante kusine litum konsil tim tum hasa menon kucuningri pa bang dak nang di men dua long komane ot lang no tum pide nang ke pichok palam nasional di lasa putak nang pacin di dunek lalu ahok lo, kasi aprang sike nili men ke horsing milik dak nili ke khirmia rong bihek stamen nili alta le bides stamen nili dak sorkari gambrai lo, se atumi pai ciklu ni phai thong kebrai si ki siar ni lo pai ciklu ke, kasi labang so ni stame masih aprang sike nali cuma namanya kilo dak nak kumbri the kapo, kasi nili atumi lusuni ta menili tum ladak kam chiklem bo hela ane betum tum dak pengedam baji trok posa hem thang hem chidam lo anpen ke baji trok sia por malom ke thot dak menili tum rong so ade sumar tum okapar hidam penang chebo hula tum ge thik dak me ki chulok lo ge thekang lo ama sirang tum dak adi manang humri dono nang hansu ta pu et me dak ki chulok lo mandu bangke
son si ke la so alama pun nang litum kedam tang ar ni tamel la son kopi ne ka charbo pesai meghaloi pen Karbi Anglong pa lam do mala bang so along le dungare along oi ahok lo la kedam tang ahut ke charbu pasai pasui pu ke chula election aprang jong tami nang litum tami arjulong iklo la jitu rong area adim cuma tum nang pander lo na hansu ede kola bang so dim same compromise lo la compromise edo hala bang so hut je hansu tami dak ke nang elong le lo alang tum tami itula pula rong area jo bang ke kola non la bang so dim kenang litum chu alam ki gedo along le pen che hello piklang ma chu alam ki gedo hula bang so long le ke puri dun be ma oh la bang ke puri tunde la pu bang ke pan ki pitho jo lo pu bang ke claim long jo mati la pen non nang litum la bang so katik ki dim la hai mian du nang ke la pen la han sorong nang ke phu pi nang litum komane han tin me la pu hon the me som do ma kon the me ke pulunang ilitum ge ahok kang hua tum polote hem me ke kai ke ji formu hotel si ponchot ji ke la se la bang ke si pudam det polote ke hijanang bong kachar bu kang tum la ge ilitum si koinot ke cumang tum la si cumang masini di ke direct lo yes non la mian du ke me ke cholo la pen han so bang galang litum phu ad la pen ke phu tang han so lang litum pon ad ma ko pi lo ki pon da pon ni ke la pon se barkang hok chulo jo pena andak dewi ma kon la luksan nang litum la patwe bosta isi hini bagadu hini thom hela lom du ko pen la ban man du me ke long ko pi ne horm ka loksan dun pi net la hai ta do ma phule phukok lo pente kasing thang ama pe choi pe ri lo dak si bikang ko kam klemar ag dak si bikang hu pitik mati jo KSA Jameson timung aru tumang bong kachiton tipinang analam klanglo. La soalam ke damtang pai ni pai ingkoi rasir ke barni KSA tirikam chunbang ram sing tok bilapen arya sang huatum perang kia mai ingni pongsi KSA tirikam mai phu Jameson timung aphan KSA pen plung phitlo pusi pangdak ponlo. Jameson Timu, Presiden, Lapen ke Mondolingi, Vice President, Atum Apan, KSA, Pen Pasul, Tanglo. La soalam aphan KSA tirikam mai phu arya sang huatum perang kia mai ingni pongsi pangdak. Ke damtang ni KSA tirikam chunbang ram sing tok litum bahani phan General Secretary hin pen press conference tu si song pen sol paklang so putak pot si litum liar mane rap han pachini well hana jeni litum 29 ni executive dolo hala bang solong debate discussion dolo amar hala bang solong ke theglong bangani tu bangke agenda si set tang si keban sonang na tong si theglong lo tema pinangan isi hini debate pen bangke bad debate da leleng ko pen si laso committee ke pripona pohormu si van rong lo ama laso hormu bangke thirik tel ko pichong hoi lo ko pipot lo ko priponangi pu ko pe alojik ba reason ko son lo kopi hormu laso region nampak lang thak dong lo laso hormu si debate lo si laso hormu debate pen si pinangan ke song long bangke non dia prang tame meeting kadu ke debate dobom lo ta laso debate long pen pina bangke pajuji si ban general secretary bangke mai pen kajui lo ode mai long pen kajui lo laso ni chok che pajud nangi ko son lo hormu to lo sa me aning chi phathiak lo kajui Sambil api pinam dolang citorku dolang sambil memang dote kita lo, tocok to, tum pulote, itu tum 30 ni bangke, ni tum join kaitan tum movement camera petum to, SC KSA 30 ni meeting dui po, malah sopi itu standing level tapi cingbai tu nak,
Solmu tani ni paklang tulo. Bagli ta apido thunang pomu ta paklang tulo. Sita hala solam bang ka arju dalo mane ningi thison si dukoklo amat lapula ben cikak phun lo cikak phun phi bang ke la son ma thathe dame aphi bang ke news long klang thurok lo mo pen nili polam nili Jameson timong KSA president lapen mondon hi vice president pan ke KSA pen pasul tuklo bang ke thirik telo pa manghu ha pen thirik telo lapen aphi bang ke district committee tum branch committee tum manghu dalo son pole son mo jiplang ke amasi lason ke chokche tema ki system ko pima ki claim ta hadak bang pulo latum ki claim pon akam ke hijim mimelo panse nang pulo amat ni lira chima tha thunang ko sonsolo nila ko ne ki chitek long le derlo ma ni to chokchi ulo ma ko solon son ka ningi de hijim mimi akam ki claim pon ko asobana pak klang nai pomlo Chet ajo masih ni tum langsung fan ke kopi posi claim apula sohor ma aga jar secretary tu nang klang ke dia lo sitame laso pen le langdam pote district committee branch committee langdam pote nili ta ningi thi pen le matha dam ba nili tum matha dam pote puthot ani bangga ron rip si ki claim pura nili tum ta press conference dola nila president isia power pe lalang man expel ba kopi ni da so cause notice pen chenglok explanation la puso thak call me sita further mane KSA long la sona nang ding sinang dolo isi therak me asi si KSA long so hormu nang le Karbi Anglong dang si KSA phan ke pangrum pen isi intang mo chot ji mini puk aso ninge the pen sa phong pangrum lo amala so det pen bangke pinang ana tum Karbi Anglong ke do athe ke the kere tum pen pinat birta nang le so koson mu chiplang det bon bangke alang litum tala so mu nangki puja towar chilong lekhe lo ko sam hormu la so mu la an ke mane ake junore nang puja ku jumil betala lam long the that so nang deng so hormu chini si uno sitame pinang to mangke la so hormu non pu still mane continuously ni lison son si chichardam thegam long lo nang parting dun bom manang ar chudun bom so theglong aposi kiwang jilang ta unjini unini la bang theglong de lo stame continuously la songbong bani bang thom dolo he nili tum thegdam lon tengke la bang so long third person chi job dondo khala tum bang an ss tame nili tum ako ke theg mulke not bang ke continuously son si claim bom son si theglong aposi future mane akimi phan chok lo mak dora pet nang po rasu kachiru ji atwarta ki theglong ta atwarta do e son si theglong asi nini ni thoman lo ni tum ka hong sita la sohmu bangke padober da chok chede akide da chok chede itum lam klar si pinang kok ni pusi pinyan bang nang tum phan la sohmu bangke nang tulun tu phan kok lo nasi general secretary ba ni si press conference lo do tuman pusame kido tuman ga dhek du delo pen ga dhek dum bangke tingni derlo ni tum sita bhul delo du delo budolo chok putum sade claim na apang ting putum pata kaningi dolo sa bangvela si aposi je secretary bangke sitame unilu pohmu theglong sitame ni tum kamatha bangke pinipan bangke si pachini thunang kokpo alang liphan nithom angbong puthot labangso kachirui do thunang po busi achuning dilo bak kapnang litum phan ke pachini thulang liphan lapen hala kikroi ke lang dom same labangso kachirui thui bani thomang bong apor pitholo labangso phisi chirui thu the kroi ke pin lo pote ko son lama bormu bangke niltum mo phi tado be do tam pe chingwai thorap sa kan si matha thunang kok ko lain Karbi Anglong along inglong arlok lang sun lang jeng ke lang mi ke dupi ka jok nong mi ta chetang klong lo la son si ni jang Karbi Anglong duaramla constituency ke parlo Borgaw rong supipen kilometer hinian ka helo lang chetok alang sun ke lang meta isilo la so alang sun along Morigaw Nagaw Guwahati lapen kaprek ka helo pen la so alang sun along ke lang dampen ning ka cheparong atum arni wang tatu Hako ahot la so alang sun along Tiwari Karbi lapen asami sakhayatum kachitong adimlo la silang chitok alangsun pusi sarsaratum thanpon pusi lasu lang chitok alangsun kelang abang phu babu phang chopen pachini pon
son nama nengarong lo je aprang polo Karbi Tiwa Okhomia aprang mana kacetong athai lo thoda lang kacetong lo yu thai tum na kacetong athai lo kasiala tum nengarong la son dimba itum cetong athai lo pu la son lo la se historical history la Bonji lam duk de mutu maning ngarong bo bang. Langsung do chota. Labang so lang sun aprang ki tarpulin chidip hopsi lang cho Jordan bomlo. Bondala so lang sun along aram do an pang thaisi pang thir ponlo lapen alira lonta pipon thusi laso lang chitok lang sun ta ke lang me pen hello wing wing. Atum ta wang bomlo puta babu phang chupen pachini ponthu. Amri pen hemari bongrum karbilong ria birta. Ni lo dak di. Amat kalau mat halo je. Men galang sun do chota kali. Hong tum no bang nai lang di. Kalang. Lalu hong tum phan mana ni next step itu lo borbang itu lo di aju sang bah. Pula kora air lo hai itu lo. Dak ta itu pada lo kokason itu lo. Cida mak kason na pon lah. Itu ni limba ta do kita yang sini kenan judul lo jerko tum dan biker sedi. Judul lo ni phanang pon lo ala tum ason thot judul lo bang. Koson di claim nama. Cida mak urna cholo son di. Silong son di. Dah son do mati. Prai ju dua sono kama yang hadak resort dum mata picnic spot lo hadak deh. Setelah mutu mentality muni tum celar nang. Muni tum aning kita do de nang. Bebohar di. Orang pen bebohar lo itu ihu kelang. Kacing kidun bang. Hala bang kini paprang ni. Pokon mai itu malah. Pokon lah diam lang mi chok tamu itu chok ce jo igo he ha aning kita do. Lah hidup lo te itu belum turis ke bang belo. Lalu apa ke klep paklar ni. Towar pinit hari nomor bang lo son nom tang bang lo sa bagan tu di sa bagan tu CV point dah tu jauh ala am sugep tan bang ko within mana dah 18 km dak lang sun dak lang cetokan hai landu la penge la tum pelo wangang ni phan chan than di ki kopi bret he se bang ni tum pelo silong kalo dak silong lo pupulo dei alam hai mini silong bang son hai par ke hala Tamtang pai ni phai thom ke bar ni la khain ko ra phone lip MEC constituency ke parlo na horsola hawara long ingda mang nar ka teng kheng da majok mohesterona hem na hok dun laplo la so hemalong piari pencheng lok alang li tumpen ka chubir tipo na son ke do anta na hok dun etlo Bangso long ingnam rai kom sai kia tuma phan la so puthak birta pilo bonda kisung gi phwa hema sora tuma phan thang kerap kapa jirda ma vilang pusi pachini pon Bidingnar bang sudah tu hem ke paru puthak wana porsi ke bang la ben kopi ko san se ke na hok tum san pon jiba ni tu hem ke na hok la son lo anong ve wana sari baji lo ma por la pen ke hem ta pina an hamar lok son lo wal pano hok lo hem pina Riki bang tinta Riki da ave pin lo sarita ne no hok lo la ta sarita ne hing no lo pen ke hem har mu ta la son lo pina an phalang no lo ke Nonton pula baji prising na bang pula arning ke sam baji tibang ma mana dak thang tum te baji adap thang pin phili lo por si vang lo John kwan si ke bang la e jon bang si vang angar be jang set ke ni to ma thai gon long le kosan na so ignar bang lo ko tum apya kachini to ke kosan na se kachini to la hem nang ton ke hem nang tong pin si gardu long lo mane me jang klem gar be jang du long ke ardu du long da lo ignar ke vang pata chini don de lo Lekang de la mana to ma hem ret ke na hok puthak na to forest apan department ba kachini lo ma pachini nilang bu pachini lo patu dap pachini ke pachini da vang ve lang nang le lang adap lo pachini ke tetap baji kana baji por mi long lo bo baji por om pachini da vang ve lang atom ba nanda nang le lang nang le dah te bok het forest office dum ni tum do to la tum ta duty pa tum ta chiklem kli che vang ve ke si lang dam polo tenal tum ke dak ke border kala asam na border kala iglo jap ta ke dai lo tante la son forest tum ta la punar ke bang pe ne la tum nang chi humri bom vang ve man so tum vang ve sam ada pa son petroleum ke bang lo tum vang ve yetia la ingnar tong plin an lo te bang po la son ho si vang ke tong non der lang mante do bom lo prang do bom lo prang me da do bom lo la posi adon hedi wang bom lo la son lo la na tum ke thek du long pen la prang la hem ke phalang no tum phan
disaster management la pen la forest department tu men kupine abar sai pipon bom lu mal hon hal tu kan non kedam tang anta pipe si ke ong la ave pipe bon ni arju nong le ke puji la sob tha mane rap nang po mane lang dum da duty la duty ta chiklem nang po lang dam chiklem kle chi wang ve san chi hom ridam de isung ke pho hu sia ko alang ta wang po la so ta cha to so da rap ne rap re ni ta la tum da khobor chelong nun de nang li men nang li rong ni tum marong ke la no hor sola intia rong lo la chak non nor nang ke pop vek a hem kupia hem lo ho teron hem men thani ma nili hem nili men ke mohesteron bola indak mohesteron hemalo nang wing la so no wing inar Pinya birta lansi kangton lo kardom